laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Haray ko andintinten ko wasondirgol laaɓondira reedu ko waɗi non neɗɗo on o feƴƴanta laaɓaneede reedu ma ɗum faljiteede haray iɗen anndi probléme ji fewndu ɗo ko wonɗe nabde kon e nder leydi ndin. Si tawi jama on hekkinaali yeeso muñal ngal ardini nde ɗo qur'anare yeeso e sunna nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam, haray ko kara hamɓe wawirta wuurugol e dow jam. Jooni noon hiɗen duwa taskitaade anditen wondema Allah joomiraaɗo on kanko o waɗay ko o faala, o waɗa saa'inde o faala, o waɗira no o faalira. Ko ɗum waɗi si ɓe inni neɗɗo on no haani gonɗinde ko wiyete kon alqada wal qadar, o hoddira amin o gongina ma o jaɓa, o gonɗina hoddirango e muuyango. Allah hoddiri yo hunde waɗu e o sa'i ɗo nde waɗata ko ni nde waɗirta, ko haa ɗo nde waɗata. So tawi a gonɗinaali ɗum ɗon haray hiɗa mari probléme. Ko waɗi noon hino jeeya e tugaale imanu ɗen nde neɗɗo on jaɓata ko wiyete kon al imanu bil qada wal qadar. Tayib, si sifa ɗi masiboji ɗo ari neɗɗo on ko yo o rutto e qur'anare Allah nden kañumma e sunna nelaaɗo on alayhi salatu wassalam. Yen anditu neɗɗo ko neeɓi ka aduna ɗo wo o yiway ɗo, ko neeɓi ka aduna ɗo wo o yiway ɗo. Jooni noon nde wonno ko neeɓi ka aduna wo o iway, lutti iwgol makko ngol ko noone hombo o iwrata ɗo. Bi mana si o maayay e ko moƴƴi, si o maayay e ko boni, si o maayay e islam, si o maayay e keferaago, so o maayay e dow ɗoftaare Allah, e si o maayay e dow himo yeddude Allah joomiraaɗo on alayhi tabaraka wa taala. Haray noon qur'anare nden fodde hiɗen golliri nden heɓata probléme. Ko waɗi noon Allah joomiraaɗo no ɓanginani en toon programme ji ɗin fof no ɗi woni e yarde. No woodi nokku goo ka enen yimɓe leydi ndin ɗo feggiɗen e Allah subhanahu wa taala, ko haanuɗen rectifiade, tuuba, rutto e Allah, toromo yaafoye. Fii hon ɗum sabu Allah subhanahu wa taala wi wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Kala fitina, kala bone, kala jarrabuye, kala nambara, kala sattende ko heɓi on haray koko faggiti ɗon, koko waɗɗon, koko faggitani ɗon Allah
ƴetti yoɓitiri on kono noon mo yaafo ɓuy si o nangitira seeɗa. idan no haani ka tuuɓen ruttoɗen e Allah subhanahu wa ta'ala toroɗen mo yaafuye bela jo o sansanayi en o situation mo wonɗen e mum ɗo. sonja wanno tampere waɗi e juuɗe nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam e sahabaɓe makko ɓen haa ɓe yeƴƴiti nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam e hoore mum landi haa nelaaɗo wii mata nasrullah ko honde say ballal Allah ngal arata ko honde Allah noon wallata men noon jooni. Allah wi ala inna nasrallahi qarib faame wondema ballal Allah ngal no ɓadi hingal takko mon ɗum Allah no waawi sanjude ɗum ɗo yer maƴango yitere wa'a wasi waɗano kono ko ma neɗɗon ardina haqqil o toro Allah subhanahu wa ta'ala yo yurme mo. gilandema 1958 heɓi hande enen lagine ala ko en ala ko wawata naɓirde leydi ndi yeeso e ronku yarde yeeso. eɗen duwa rectifiyade. no woodi nokku goo ka faljuɗen ka en wawali artude. Allahu on o lettuno yimɓe saba'i ɓen tawi ko o lettiri ɓe koko o nemini ɓe kon ɓe yeddimo. o wii laqad kana li saba'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyiba wa rabbun ghafur fa'aradu فأرسلنا عليهم سيل الأرم وبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ونمنري بدي زردنجي ودوغناني بنديان دلتون o rimini ɗum haaliiji tawi ɓe naata e ɓe ƴettira no ɓe faalira goɗɗo landota ko ɓe fii ɗum ɓe yangota ko ɓe addoya ndiyan ɗan ka yaasi Allah addani ɓe ɗan nder ton jonni ɓe privilege on fab fa aradu ɓe ɗurni ɓe salimo yettude ɓe salimo jarnude o mettini leɗɗe ɗen o raccini goɗɗe o haaɗini goɗɗe o waɗi bulle taya hewtata o kupi ndiyan ɗa o wari ñaameteeji ko weli kon fof o wi kadi dhalika jazaynahum ko ɗum men yoɓi ɓe fii hon ɗum bima kafaru ko ɓay ɓe yeddimen o yilti o landiti kadi wahal nujazi illa al kafur enen min yoɓay sifa ɗum ɗo si wona ɓen yedduɓe men ko ɓen ɗon to yoɓete sifa ɗum Allah wolata abadan ko wona gonga o wi wa id ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi la shadid
janto kadi tuma nde joomi mon ewnino o wii si on jarniilan mi ɓeydanayo kono son yeddiilan yon anndugo e lette annden no muusi jon noon konto faljuɗe ko ɗum ɗon duwaɗen wadde réfléchir gooto kala ya miijito o rectifia hoore makko tooñe no e nder leydi ndi gooto kala no ñaamude ɗimmo mum on so heɓi feere o mula fii makko o yejjitamo du'aaji tooñaaɓe ɓen hino yantude e hoore tooñuɓe ɓen nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki wattaqi da'wata almadlum rento du'a tooñaaɗo o wi wattaqi da'wata o wi almadlum rento du'a tooñaaɗo o wiyaali julɗo o wiyaali gonɗinɗo o wi du'a tooñaaɗo o wiyaali tooñaaɗo julɗo o wiyaali tooñaaɗo gonɗinɗo o wi tooñaaɗo annda son faame e jaka hay si ko keefeero julɗo on tooñi si o torike Allah Allah jaabinay ɗum ɗo ko ɗum waɗi si a torike Allah watti ɗon nunu tawkiidu thaqil nunu tentinɗo tedduɗo o wi la ansurannaka ko pellet sikke ala mi wallete few walaw ba'da hinin haysi ko ɓaawo seeɗani kono mi walloyte habbutum o wallay tooñaaɗo on walaw ba'da hinin haysi ko saa'i gokkunni o habboto haa gokkunni o nangoyamo noon tooñaaɓe ɓen du'aaji maɓɓe ɗin no jaabaade e tooñuɓɓen ko waɗi tooñuɗo on o artay kiikiiɗe o yaa o ñaama haa o haara o yaa o waalo o ɗaanoo tooñaaɗo on no mari suno no mari ɓitteende kanko alaa yaade o waalo mo jooɗaade jemma on peetu o toroo Allah subhanahu wa taala fii ɗum ɗon wattaqi da'wata almadlum hulu bone tooñaaɗo nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki الظلم ظلمات يوم القيامة tooñe ɗen wonto yay ni ɓe wonande ɓen tooñaynooɓe en heɓi défaite nokku goo en heɓi probléme nokku goo ɗen feggi nokku goo Allah no hoddiri o testay en haa e gokkum o change ya noon kono test on no yaadi e tooñe immorde men enen ko woni preuve ko laawol peewal e ɓantal ndaari goɗɗo no yalta gilande ma bimbi
o yaa o yango o ɓiira lakkere makko o mooɓa huunde e nder duuɓi 4 duuɓi 5 duuɓi 6 duuɓi 10 ko ɗum o anndi ko ɗon o ayni ko ɗon o reeni goɗɗo iwa ka iwi ara hendo on ɗon wara mo digi yo ƴettu ko jeyi ko goɗɗo iwa ka iwi ara lanca ɗum ɗon ƴetta ko haaju mum woni e mum kon ko haaju mum wona e mum kon accita yo luttuɓe ƴettu goɗɗo goo ƴetta o taa o townta o laawodata e mum o towna haa hunde juuta lutta o ƴuppa ka leydi lanna ɗon feƴƴa o yaa karamokoɓe islam ɓen ɓe wi ngayngu ngun fof ko ɓuri bonde konnaagu ngun fof ko ɓuri bonde e konnagol ngol e añugol ngol ko nde mi toroto yo nafa kan iw e juuɗe ma haysi arata e juuɗe am min ɗum ɓuri bonde alaa waɗum ɗon e boni en iw tun e juuɗe ma an haysi min arata e juuɗe am yen fotu 0 à la base ɗum ko tooña noon tooñaaɗo wo Allah yottanto mo wonɗo wo wonɗo kala tooñaaɗo o woni julɗo o woni keefeero o woni leñol wo leñol si o tooñaama Allah yottanto mo wattaqi da'wata al-mazlum daare goɗɗo no heɓa kum heɓata kum mara kum o sécurisa kum haa moƴƴa huccita o yaha goɗɗo ara faale yaltinde ɗum ronka sornira ɗon ko sorni wo huɓɓa yite ɗum ɗum suma nder ton kañum haysi henndota ko yo bonu ton woɓɓe zine nder cuuɗi maɓɓe hara ɓe annda ko ɓe zinira woɓɓe piye woɓɓe tawe e nder galleji muɗum violation waɗa tawa darotoɗo Allah goɗɗo wowlata fii ɗum ma fihi amn wala l istiqrar hoolare ala deƴere ala gooto hoolaaki hay gooto Allah ko ɗum nangirno fir'auna inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al mufsidin faqat kundo Allah nangirnomo sabu bonnugol ngol لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا ويا إن الله لا يحب المفسدين الليلا بنو بين لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها تأم بنو كليدي باوندي مؤنتنا فرعون وي إنه كان من المفسدين مجيء بنو بين yimɓe no warine wa gerto woni ko julɗo woni ko keefeero woni ko ngol leñol woni ko ngol ɗo woni ko ngol ɗo woni ko ngol ɗo no warire tun ni tun gooto ala respect wonkiiji jama on ko wona wareede kon hay gooto ala teddungal neɗɗanke on batte yurmeende ala e ɓen ɗon
يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم إنهم كان من المفسدين يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين enen kadi ga ko taccitugol wona andi qatl warugol ko si wara o do wona lebbi wara ya goddo dum haray no tayri kono wari dugol global ko taccitugol non Allah no seytini Allah no seytini allawi wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha alqawlu fadammarnaha tadmira idha aradna an nuhlika qarya simin fala mahalkude sare amarna mutra fiha min yaminay neminiɓe e maɓɓe ɓen jomiraɓe jawle jomiraɓe doole okkaɓe ngaluji amarna mutra fiha fa fasaqu fiha ɓen bewa ɓen bonna ɓen sandonɗina ɓen yedda Allah ɓen jiiɓita programme uji ɗin fa haqqa alayha alqawlu kongol lette jojja e hoore ɓen ɗon fa dammarna ha tadmiran min lanca ɗon hattinde muncitugol ko ɗum woni ga hay goto yiyata ɗimmo mum on ta mo yurmamo hay goto yiyata ɗimmo mum on ta o wallaymo hay goto yiyata ɗimmo mum on ta o heeway mo gite hay goto yiyata ɗimmo mum on haajakay mum an miskino on sa tammodiri e jomiraɗo jawdi on wallahi ko an randata daare si miskino on soodiɗo tere leydi ɗo yiya jon jawdi on no sooda tere leydi takko ɗon o amata yaade sowon sina ɓeeɗa o inna yeelande tumbere o ɗo mi watta nder ton an a soodino 50 ni 7 ni a gollali par ce que moyen ala to ma nde ɗo on haray men wattinde kasfi ma kulin haray men jonnitirte yeeso e dow forcé hara ɓe landotako ma hada min al-zulm ɗum ɗo ko tooñe leyɗele yimɓe ngelo jatta hara ɓe suti ɓe finance ala jawle ɓe perda cuuɗi yimɓe ngelo liɓa muncita sikka ɗum ko mere goɗɗo ta ko berpetto mari sooda terrain o eto ha o darna kuncurun ɗon 3 chambres salon 2 chambres salon bil désert je yiwa ka yiwi ara muncan ɗum suudu ɗon e utiji ko wonder ton kon fo goto landata ko hala kadi ka wullitoɗa personne perda haalaɓa boy par ce que ko marnoɗa kom fo a financier ndun ɗon ndu lanne ɗon ara kadi ka wullitoɗa ala e sikka Allah fankaye ɗum ngelo soki hande tawa koye dow tooñe hara ɓe anda ko ɓe sokira hara koye dow tooñe ngelo hande goongaji mum watta fenande wala ta'kulu amwalakum baynakum bil batili wa tudlu biha ila al hukami litakulu fariqan min amwali nnasi bil ithm wa antum ta'lamun hara kadi ɗon andi tew ɗon paswa ɗon ka justice hara nunɗal ala yimɓe njelo doola jaɓa biyenji mum tawata ɓe susta wolde si ɓe wowli ɓe wayra yiide yaasi
toñeɗen no heewi nder leydi ndin. ndaare ko zina jaali kon, ndaare ko zina jaali kon. ndaaro rewɓe wonɓe yeyde hoore mum, worɓe wonɓe yeyde hoore mum. nelaaɗo alayhi salatu wasalam maaki kala leydi dagindi zina e musique, Allah subhanahu wa taala lettay ɗon. ndaare yeddugol Allah subhanahu wa taala ngol ka woni ɗon. ndaaron ribaji no ñaame, on tigi no laaɓa ko riba ni. goɗɗo jonnane $100 Amérique, yo arɗo hendoɗa Conakry ɗo, yaha ka biro yo ɓe jonne, ɓe ƴetta franc ɓe jonne. riba. o yoɓa fi on $100 to ha o timma, ya hendo $100 ga, yaha ɗon ɓe jonne 830,000, ɓe taƴa 15,000 kadi e mbuuɗi maɗin e hoore ɗi to yoɓano. riba o to ñaami, o ɗo ñaami, yilti o ɗo jonnuma franc, ko jonnirma kadi franc ko fi yo taƴi mbuuɗi maɗi. Allah subhanahu wa taala wi rente e ñaamugol riba. si on rentake ɗum préparé gere hakkunde mon e Allah subhanahu wa taala, fa'dhanu bi harbin min Allahi wa rasulihi. préparé gere, kanko mo préparé. joni nguy ka ala, joni ko jattugol haraɗa ɓuttini. haraɗa ɓuttini. ɓay noon goonga on ñinnetaake qur'anare nden hay kama jama on soñjoto. Allah subhanahu wa ta'ala wi wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. kala ɗorniɗo qur'anare ande no wodani mo gurdam ittuɗan ka nder aduna ɗo. yawma al-qiyama kadi o imminoye ko bunɗo. o landi to Allah subhanahu wa ta'ala, kono e mintinirɗami hannde komi bunɗo, mi laatino ka aduna hari la yi'a. o wiya ko ni tigiri ayeji an ɗen arirno e ma ɗurniɗaɗe, hannde an kay ko ni tertorteɗa. est ce que ko fof woni e yamirde ko moƴƴi haɗa ko boni? la. sina ɗum est ce que ɓiɓɓe julɓe ɓen hannde yaltayno ɓe zina? est ce que ɓiɓɓe julɓe ɓe yaltayno hannde ɓe jento musique? est ce que ɓiɓɓe julɓe ɓe yaltayno hannde heɓe fiima drogue? est ce que ɓiɓɓe julɓe ɓe yaltayno hannde no jattude yimɓe ka travauje? hilaɗo maaki latamurunna bilmaruf wala tanhawunna anil munkar aw la yushikanna allahu an yunzila alaykum adaban min fawqikum summa la tunsarun. on yamiray ko moƴƴi, wallahi on haɗay ko boni, si wona ɗum hino hula hande Allah yuppata lette irude ka dow moɗon ɗon ɗe ara ɗe saaja e hoore mo on, hara kadi on walletake. ngelo woni e yiide bone on ɓe haɗamo. dare Allah no huɗi mofte fof sabu ko ɓe haɗata ko boni, ɓe yamira ko moƴƴi kon. lu'ina alladhina kafaru min bani israila ala lisani dawuda wa isa bni maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yasna'un. yimɓe hefera ɓen ka banu israil ɓe huɗama
e dow ɗengal annabi Dawuda e ɗengal annabi Isa fiyon ɗum dhalika bima asaw ko sabu ko ɓe yedduno wa kanu ya'taduna ɓe laatino kadi hiɓe jaggita ko ɗum ton kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh ɓe laatino ɓe haɗata immorde boneji ko wona waɗede kon la yatanahawna an munkarin fa'aluh Allah wi la bi'sa ma kanu yasna'un eppa boni ko ɓe wonno e huude Allah yurme neɗɗo on no haani yiltade nde qur'anare Allah o andita fi Allah jonni goɗɗo huunde doole e ko woni wo ardagol gandal post ko woni wo ko woni an a wawatamo ittude ɗon ha sa'i on hewta kaw iwata ɗon a waɗay noon sabu on ko watte ɗum tamaw on dewto ɗon kono ko tuma sa'i on hewti ka on iwata woso iwa Fir'auna wuruno e kongol Sheikh Muhammadu Hassan e riwaya mo hadis mo nene Aisha maki Fir'auna wuruno duuɓi 400 ka hoore leydi ɗo kono nde Allah préparaninomo o ɗownomo ha e nokku kaw sikkano o wowli kadi en fof nanɗen o wi Fir'auna dundaranke yagal ko wanno kon ka hoore leydi ɗo yaqdumu qawmahu yawma alqiyamati fa awradahum nnara fa bi'sa alwirdul mawrud o ardoyto yimɓe jokkunoɓe mo e dow ko waɗi kon e dow ko wowli kon ɗoftinoɓe mo e mum yiɗuɓe ko wanno kon weltori ɗum apprécie ɗum o ɓen iwtiroya e ɓaawa makko o jippinoya ɓe galle halkare très simple o wiwtu Musa yaw ka ndiyam lumbiroyta an e Haruna e yimɓe mon ɓen yahe ɓe ari ha ɗon ɓe dari ɓe yeƴƴitiɓe tawi Firawna en no arde ɓe inni qala ashabu Musa inna la mudrakuna a suratu Shu'ara ɓe inni ɓe hewtto en joni ɓe tawa en ɗo joni annabi Musa maki inna ma'iya rabbi sayahdini tan hulu Allah no wondi an o fewnaylan ɓe wicci tuggor ndundu fewtima e ngongo seeki fanfalaka wa kana kullu shirbin kattawdi alazim ngo fecci waɗi pecce ɗiɗi fecco be no wawi wa fello ine are feƴƴon ɗo ɓe cippori ɗon sakkitiɗo on ka annabi Musa ƴawoygol e sakkitiɗo on ka lappol Fir'auna tawi naatiga oyato no ƴawde o ga no naatude tawi ɓe ka Fir'auna goto lutta ɓaawo ɓe ka annabi Musa goto lutta ɓaawo ɓe to feƴƴi gaɗa ɓe ga naati ka ɗum wi watrukil bahra rahwa innahum jundun mughraquna ɗan fotti wap Fir'auna o yahi ka ndiyam karamokoɓe ɓen wi wo hikma on ko Allah naɓiri banu Israila ha gaɗa to darni ɓe ɓe fewtu ndiyan ɗam ɓe ndaara ko andingol ɓe wondema Fir'auna ko wino kon ana rabbukumul a'la o fenayi na kanko woni rabbukumul a'la siko rabbukumul a'la non o luttatano ka ndiyam ɓe daro ɗon ɓe ayna mo a o lutta ko ɗon Fir'auna wi la ilaha illa alladi amana bihi banu Israila rabbi Musa wa Haruna Allah ni al'ana ko joni noon wonɗa e tubude rutto ɓe ɗeɗɗimo ɓe suttinimo ka danka o iwi o arno na'am o iwano o iwi banu Israil tampano ɓe tampuno ha Allah haawi ko Fir'auna waɗi kon innahu kana min almufsidin eppa Fir'auna ko bonnowo hakken ko Fir'auna townintini ko Allah tagi mo addi mo ka leydi yilti wi inna Fir'auna ala fil ard eppa o townintinike o ittanomo o ittunomo tahawju sa imam hewtal taw ware
sabu tum watta deƴƴinoɗa on ɗon ko honɗum nun lanɗo marɗo doole tawi ko wowli wo ko ɗum waɗata kadi alaysa li mulku misra ene naamin jeylaamu misra wa hadihi l anharu tajri min tahti ɗi canɗi ɗo no doga sengo ley kuɓeje an naamin ay Allah reedi nani ke mo weepi mo way wasi gila anna on dawi goɗɗo arali ka hoore leydi ɗo wiyeteɗo firaun o waɗi exemple wonande taskitotoɓe o wi ndaare mo ɗa sanunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan min danda e ɓanndu ma noon fiya wonan exemple aroɓe ɓaawo maɓe mo laamike o dundiri ni min fittira e mo ni min waɗa mo no min waɗirma ɗo ni o woni exemple o ɓay ari e numrodu o wi o dartoto Allah annabi ibrahima wiimo Allah subhanahu wa taala no toon o taga e o wara o wi ana uhyi wa umitu min kay miɗo wurna miɗo wara o inni fa inna rabbi yati bishamsi min almashriqi fati biha min almaghrib fa buhita alladi kafar pewum to so kunni o ɓeyni coongi pewum to so kunni waɗi ko ari ko waɗi ka nder kinal ga pap ko yiyay ka ngaami ko jindi nder ga hata e man hoore nden taƴe docteur ko yeti kon pap ɓe ronku kon waaloto ɗon kon deƴƴa si ko memmini ko waɗa ka nder ngandi ga o wawa feetuɗo hoore nden ala e muusude fus ala moye muusude e ɓanndu ndum kono kun ɗon heno wuuri nder ton subhanallah Allah si woni pré nangugol goɗɗo o waɗay pi hum toso kun ko nangata on ɗon tawa ngal o falliri wo o wawata sortade tawi ma o maaya o maayi fewu par ce que o wawali heƴƴidude e kun ɗon ka nder ngandi nder ga yimɓe annabi saleh ɓe arno ɗo tawi siko doole tawi siko janɗugol siko towugol ɓe ara ɓe tawa ɗo seere ɓe wiya nde ɗo nani men faala e nde woniri ɓe tufa nde ɓe waɗa nde wimɓoji ɓe waɗa chambre ji ɓe naata nder toon ɓe waalo goɗɗo ara ɗo ha e fello tawa seppino hano ronkino faala fotade soɓɓindo e fello ngomo foto ɗon haka o faala hucci taw ya ɓay Allah reedi nani ke ɓen wa thamuda alladina jabu sohra bilwad ɓen ɓay Allah reedi nani ke ɓe hakken ko Allah seytinani ɓe ɓay o mehi ɓe o halkuno ɓe an bakrati abihim gilande man jano maɓɓe on ha e bobo on jibinakunde ñande kun o fitti ɓe fuu maɓɓe tawi batte hay goto e maɓɓe yiyata exemple maɓɓe anden ko ɓenninu ɓalli maɓɓe ɗin ko ni wawno hiɓe wojjuno ma ɓe ɓawluno ma ko ni ɓe juutirno ma batte maɓɓe ka ƴetten exemple o accali o mehi leñol ngol no ngol woniri no ko ɗum hawjanta tawjanno ndo ko amre za'il ko hunde ko iwata feƴƴa lan ma yabqa abadan luttata abadan ko on tigi waɗi wono la budda min almaut wala budda min nihayati almataf aray ha ñande goo lanna wawasi ha hande waɗali kono noon yeddirta Allah subhanahu wa ta'ala e ɗum intabe arde hakkil Allah subhanahu wa ta'ala ƴettino woɓɓe ɗo ƴetta ɓe naɓa ɓe fes lanna fi maɓɓe dari yimɓe annabi nuh ɓen ɓay Allah seytini o wino nuhu prépare lana kam ndey mo prépare lana ka yimɓe makko ɓe rewa e takko ɗon sakhiru minhu ɓe jalgitamo ɓe waɗamo pagay mawɗo yangike a waɗi dawa wa ko waɗɗa dawa saharari wano ndiɗo ko ɗo on ɗa e lesude lana taw ka ndiyam iwrata ɗo o wiya in taskharu minna
fa inna naskharu minkum kama taskharuna on ɗon me jalde ɗo ko min jalgitoya yon ɗum ñande goo ɓay sayi on hewti ndiyan goo saƴuno dow gaɗama iru ley gaɗan fotti tawi daɗirgal ala annabi nuhu wiyan yimɓe makko ɓen ƴawe wasluk fiha min kullin zawjayn ithnayni wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu minhum wa man amana wama amana ma'ahu illa qalil seeɗaɓe ni gonɗinno annabi nuhu o wi ƴawe ɓen ɗon ƴawi o anditi fi ɓiɗɗo makko o wi ya bunayyar kam ma'ana ko an yo ɓiɗɗo an ar ƴawda e amen ɗo o wi sa awi ila jabalin yasimuni min alma mi ƴawoyay e hoore fello ngono dandan mi lette ndiyan ɗan o wi la asima alyawma min amrillah goto daɗata hande e lette Allah subhanahu wa ta'ala ɗen illa man rahim si wona on mo yurma ar ƴawa ɗo no jaɓani Allah no anduno yurmede ɓiɗɗo ka nder ɓernde baaba o sali hollude annabi nuhu ka ɓiɗɗo makko on halketeɗo o yamiri ndiyan ɗan ɗan maƴƴi ɗan yehi ha ɗan feƴƴoy lana kan annabi nuhu yaali ka ɓiɗɗo mum on hocceteɗon ɓe hocci ɓiɗɗo makko on ɓe ukki ka nder didere ndiyan ko ɗum waɗi si Allah wi fa hala baynahuma al mawju mollode ndiyan woni hakkunde annabi nuhu e ɓiɗɗo mum on o to halka Allah halki ɓiɗɗo annabi nuhu oɗon kay nangude goɗɗo goosi on tooñi ma yeddimo o halki ɓeyngu annabi nuhu e annabi lut oɗon kay nangude goɗɗo goosi on yeddimo annabi nuhu e nder guluji temdere e ko fawi annabaɓe e nelaɓe ko annabi nuhu ada neleede o ƴetti annabi ibrahima jaatigi wattakhadha allahu ibrahima khalilan o ƴetti baba en on o haɓɓimo o ukkoymo ka nder yiite oɗon kay nangude goɗɗo goo nunɗu feewa hula Allah kala ko jonnumaɗo o jarribotoma on siko gandal siko peewal siko nunɗal siko laamu kala ko jonnuma o testete woni sa fijiri o ƴettitay ɗum o jonnoya goɗɗo goo o nangoye irresponsible yawma alqiyama yo Allah dandu en ɗum wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa allah astaghfiruka wa atubu ilayk Allah subhanahu wa ta'ala min torike may jomiraɗo tabaraka wa ta'ala Allah dandu men bone yimɓe wonɓe yeddude ɓen yafanoɗa ɓen zunubaji amen ɗin yawtana men palji amen ɗin jonnita jomiraɓe haqqeji ɓen haqqeji maɓɓe ɗin ƴettuɓe haqqeji ɗin ɓen Allah subhanahu wa ta'ala holluɓe goonga fewnaɓe fino ɓe jonnitira haqqeji ɗin newnanaɓe jonnitugol haqqeji ɗin yafanoɗaɓe zunubaji maɓɓe ɗin e koɓe falji e makon yawtanaɓe moƴƴina alhaali amen e nder lagine ɗo e alhaaliji julɓe ɓen fof si tawile goɗɗo no ton mo fewata mo arata e lawol ngol mo jonnitata haqqeji ɗin ya allahu subhanahu wa ta'ala yurmire men saabu jiyaɓe ma laaɓanɓe ma ɓen ka dewal ma sortaɓe yimɓe toñoɓe hakkundeji amen okkamen nunɗal e peewal e giggol e yurmodiral hakkundeji amen hollamen gonga on newnanamen jokkugol gonga on woɗɗintinamen e mere on yoɓa ɓe yimɓe bonnanaɓe yimɓe waraɓe yoɓanaɓe ɗum ɗo waɗanaɓe ɗum mandeke maɓɓe moƴƴuɗi yawmal qiyama naadiroyaɓe saabu ɗum ɗon aljanna wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحمة 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 الله لا والكسل ولا والبي